Sunny, Yena Yaki. No, we shall for Yadamunina say, or Dumankuma or Bosonia say, or Shandy Pebby or Ajabren or Kumawood TV. Abusia or Tradian Po, why Addo, or Dominuna, Boyina Obai, Wanibi and Kobibia. Ghana, Yaya dear. Bon pray, eh. Menunina, Yaya dear. A friend of mine was Sampa, Menuanum and Tiaseo, because about what they do, I can't see what Tiasia only problem. Any pedro and a back contest. A year so said there about Kuna Bedicai. Enti, we are there, Nipa me no intimate Tracoya Bacosman and ye. Enti, ya Dodoman Kumase, Sir Wama Asumbiaba. Now, and this for Srogan Bia, ya name the power say Addo or say Bodo. There's a hura, a bad day. Ebejo ti de si yenyina mu no o mu sabasa de penin say ye fonbo na wonim so akosa enti obi wa papa ni trim ya fa asomdwe nyina gum still obedi nsamfo no akosia no kwahia wo enkowia ballot box so makowia ya bo otuo e say do wi ni ye on na yire na ma wo enu apa wan hwe a say obesi asam kwai e wa ase won anya asam ketwa oso awu kwa enti niam bi won mo a ese ete ase na ne nyina mo no e de asere akese na mo twedi ampo abusia ebi ana nanko ne da wadwene e wo TV so ubisa se TV be ni me pacho Kumawood TV na program yi ya to ne the spiritual hot seat enti na agroni posokura the latest prophet in town is in the office baby e odifo a ono na wiase nyina mfe ne hwe no Power if you are Etiabusia me dame o kakra bi na maba na tie bi a me di dwumade achi ame me di major prophet Charles Opokudako ewiase afa na nyina mansa nyina afra me major 1 abusia yaka na yaka edam yopo ensesada na wo besunsum de a sunsumfo nyina na me kama wo nyina bomu a ye frɛ me the great oracle 1 bam esi abusia ma me na me homra me ba ye be di enkomo ye de bibia ise so kama me da ase. Where the party day today? Hey mama, hey I ever say. Time Heba. Our source season 2 audition no this week. Ever so den. I will grow from Janet and Sons forecourt wa. And you know so pepe. Na contestants ni nyina are ready. Me say your ba. Now betimi a shake. Ubetimi a twerk. Ubetimi a woso sisi na. We aya kwanya sonko kwansokra. On the 12th December 2020 Saturday ebe ya. Ye nyina ye hyiam ewo grow from Janet and Sons forecourt wa. Enimu wa ene ye de ebe hyehyɛ so 7 p.m. na contestants ni nyina are ready. Se ujitum se ubetimi a twerk ye pa dia. Bra na betwe wudin. Me say eye free. Na mom prizes bebre and eka ho. The obedi kan no ye man of 10,000 Ghana cedis. The obeto mi no ono so ye man of 5,000 Ghana cedis. And the obeto mi ansa no ye man of 3,000 Ghana cedis. Achedie bebre enso eka ho. Jumadi eye Kumawood TV. Ye ni Janet and Sons for and aka bomu a ye de Abraham live activities bebre be koso ewo esan se eye victory week. Anu ti no obia share ho. Jumadi omo aso yasene eye Time Heba. Nyedua Heba. And afe Axe Heba. So person sponsor sa jumadi ya. Ana se opejremu bia. First numbers way 0543 174870 and I say 0543 596070. Phrases here na yembo nchiremu. Time Heba Awuso season 2 Ebeyebu. Where the party day today? Hey mama, hey I ever say. Shake your body, man, ya corner. Cause hey mama, hey I ever say. Yeah, mama fish up. Yeah, mama fish up. Afia to ya Kumawood Training Institute and Sanojuma Ahimfie. Yani Kumawood TV for Yema Yatie for and Yashafo na Afinshapa. And until you say ya de Afinshapa training and ya de Bremo Afinshapa training and say Bosumi 19th December ya
yɛde training foforɔ koraa na yɛde ɛbrɛ mo yɛbɛkyerɛ mo ɛkwan a yɛfa so a yɛyɛ gas yɛkyerɛ wo sɛnea yɛsi yɛ gas ɛne ne cylinder gas a yɛyi so no ofie yi ebi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ etimi de egyaba etimi de ɛka bebree ba banti biara na akɔtɔ gas banti biara na akɔtɔ gas obi koraa deɛ 2 weeks biara ɔtɔ gas ɛno ɛne yɛbɛyi saa ɛhaw yi ɛde afiri hɔ ɛno nti yɛbɛkyerɛ wo ɛkwan a wobɛfa so a wankasa wobɛyɛ wo gas ɛwɔ fie wabra ɛka biara anim na manti biara nkɔtɔ gas wɔ baabiara sɛ warente room ɛyɛ singing room anaasɛ ɛyɛ flat anaa wawo fie ɛyɛ bank hospital restaurant ɛne hotels akɛseɛ nyinaa mobɛyɛ si mu hɔ a wabra ɛka biara anim ɛno akyi no yɛsan akyerɛw sɛnea yɛsi ɛyɛ natural drinks bronya ɛbɛyi wɔnyɛ wo gas ɛsi wo fie a ɛmfa ka biara mmerɛ wo na afei wɔhu sɛnea yɛsi ɛyɛ natural drinks a wobɛnom no dɛdɛɛdɛ na asi kyerɛ koraa anim wabra nkɔfa yareɛ biara nso ɛnsan ɛmmerɛ wɔ drinks ahodoɔ a yɛde hyehyɛ fridge ma yɛnom yi yɛnom saa de yareɛ ɛde brɛ yɛn ankasa yɛ ho Kumawood Training Institute for say yɛbɛkyerɛw sɛnea yɛsi yɛ natural drinks na wo nso Christmas yi wodi bi ahyɛ wo fridge mu na ahoho ba fie a anaasɛ nkwara a mo fie no matimi anom bi ɛno ti yɛ kyerɛw sɛnea si yɛ gas ane ne cylinder na yɛasan so akyerɛw natural drinks saa wei nyinaa no wode 150 Ghana cedis pɛ mekaa no am sɛ wante ɛyɛ 150 Ghana cedis kane sika no 1.5 pɛ ɛna wode bɛsua saa deɛ wei nyinaa sɛ ɛnyɛ Kumawood Training Institute a mepatwɔw wobɛkɔ baabi akɔsua no 1000 Ghana ɛno ti fa 150 Ghana cedis pɛ fabra na yɛnkyerɛw saa deɛ yɛwie a yɛde gu pen drive so na yɛasan so ade ama ɛno ti baabi a wɔ biara bɔmmɔden na frɛ saa telephone number yi 0244 294066 0244294066 number no dey go screen so no frɛ yɛn sɛ sie na afei yɛn buku din to hɔ na nipa a ɔmo ba no ɛnyɛ nipa ketewa mpatwɔ sɛ woyɛ obi a wakɔ training ni bi wɔ baabi koraa da bra na yɛnkyerɛw saa simple way wabra a woso betimi ɛde ayɛ adwuma bebree ɔbaa timi bɛbi bɛrima timi bɛbi ɛmma amaware a mo use gas a ɛde problems biara brɛ mo no mepatwɔ besua sɛnea yɛsi yɛ gas a ɛmfa ɔhaw biara ɛmfa ɛmmerɛ wɔ 19 December ya ɛyɛ Saturday ɛda baako pɛ ɛna yɛde ɛkyerɛ mo mepatwɔ wofrɛ kyirikyiri na sɛ wɔpɛ sɛ wɔba bɛda no aba ɛyɛ 18th December no aba bɛda na afei adeɛ kyi a 19th no yɛde ahyehyɛ so live ɛyɛ Kumawood Training Institute wɔse wohwe enti nya abotre enyi ofide enu mfiri ha na ye no wonkomo abusue asem tre da ho ene se na adoda nkwa akufo ado
will be powerful ever. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo will be powerful ever. Or the hunu na wo ba no o semen kan che o say ya ka mamuo papa obi a odoman ko ehira no na honhom nyina ata na chi na ne so president ebi nsi wo Ghana ha eda ebeye Akufo-Addo adentra be de minimo enyem na meka nemo professor of numerology, a numerologist led by the learned Right Honorable Dr. Professor Osei Tutu. Onu no ti be fia add numbers ebe calculation anu o ka kire pen say abato we enane okoso ba from nanado obefa obewi no by landslide na asamra bam ana mem we de onye adifo ya omo hye nkom na tisi nche anu onu asa betrase obi anyankopɔ te ne soro nyame aka asem na amamua na me nipa na masa betrase na me defend na me ko ntokwa what be that we just say adifo sem no edu abi ya mum yenhwe adifo the right prophet no from omunko aso dem enti opai a ene obai me wi a me chende na kogina so dem ni akwa bonasu ni ade cash okorahye no on the right prophet adifo aka ne de masa me enwene ho enko yi enti yanko program no so Right Honorable Professor Dr. Osei Tutu many amboza oh great abusiana what to say Jamia Daruma ne Mompaibo nice one yeah what mama hunu say ewiase we no bosre mo kansem no sometimes ya na a prediction oh and come sheni bebre ho no a prediction ebi o kra die ano so ye die no kra no make us a crow chase the girl bi za enu akoto se people bi da for sorry obo peter say ma so da ye nyame akasa a chem ya mesi say ebi na dwuntini bi ye afre kikirikiri nyame frase obi ena amfa yi na ko frase ono na yi enu kra frase na so ankone phone so owi o se nyame se menye prophet ewi a chi anu ada na ho oso se na frase na nyame ya afre okoye o se alewa afre prophetic na anye yi o de ko bo alewa enti Right Honorable and then Mabu Abaso, a friend of Dino, I adjuma. I say, Right Honorable Professor Doctor, or say to two, and numerologist. That's right. Ya can be a who name from Yamfa calculations, numbers in Yajuma. I tell you, Ghana had it. Mint. Yadia no control for some Sumai and the money. Now also the other day. Usuma no wadwene adwene ya adwuma ensane ya adwuma bibia ya adwuma I don't know why papa men chere ho asama wakan Ghana for ehia o say why a hot cake radio frau TV frau one na tie interview ni bi wa ha enne de okoka no TV fufuro bi a e won kran so I tell you they say why a hot cake and na akohia say me twe oba ha fi say and check I think say be 2 or 3 weeks yeah and na obetra massa prediction say about one ensesa e yire so sa denara e one touch ampani ampasa de oka enso pepepe sa pepepe menua ebia na obi tekam ana wo tie wo hwe no ne phone so o si fom wa wontimi nhwe ade no obepe o number be na say we use so all right obi o person frame me bia no my number here 0244 97 17 82 0244 97 82 my number ba konso here 0244 46 85 12 0244 46 85 12 Anna my WhatsApp number also here 0244 61 62 63 no me WhatsApp number great eti obi o person frame me bia na mamema ahwefo no nso hunu se menko a mentime peke course ni nyina okay number se ya me dey atu dwai ofra oba bi befa oba ne fa we me secretary wow komo bia wo pese unimi di no unini di a ebeba be pie maso ye wow na ade a wo hia bia firi me nkyɛn no
Ponsabeka. Okay. Yado body ase. Doc. Me am yonku baako. Or am a classmate or sounds you mean or Italy. Okay. You say what we need trust. And now we need trust. Okay. Because and then Sunday link in the man on was say Minia me here papa more. Okay. Enti Augustus me chia Italy. Nyame ensra pa eja Ghana for you say nka na Italy na mo ya ka na Italy. Eh ya huna mane o. Enti Italy fo nyina me me chia wo nyina nyame ensra mo. Enti Jo papa wia right honorable professor to wia obetimi afre numbers no dey atodua no. Abusia wo hwe screen na se a baby a professor ne picture no eda no ne number no egu ne picture na se obetimi apeke numbers no baako na na de nkomo obi abe kama dog na sesei said was here hot yi kuma se obetimi atena se bi o no hwe nkrofo amaye oda yeah Kumasi ha no abrebia me wo ha memrenda. Okay. Memrenda me shema adwuma se anopa no nkron. Okay. Mo no me ensa na mason. Wow. That's a 9 to 3. Yes. Me wo Odium runabout. Okay. Udu Odium runabout where taxi rank bi ho. Taxi rank ho na udu ani kire anwoma so kwan ne so a. Okay. Bon sabrosan bi to aso me ensa. The friend talk my abrosan. Okay. Unya ka talk my abrosan obi abetro. Uba brosan mu a ubefura basoro pa. Last floor ho. Okay. Udu ho anu atturn no right. Okay. O turn no right first second office. Na me office ho. Hwa na wo. Hwa na me wo. Great. Unya duru ho a Saturday there. Obechi me ho. Ha ntino mo nhya ne nso. Okay. Kwasiada me wo enkran. Okay. Na adwoada na brada ma hye me dwumadi ase wo enkran. Okay. Ntino wo Kumasi ne important mo na wo pese wo be hia me a eye memrenda nko a na wo betimi hia me. Na ade ba akonso ne se me dwumadi no enipa nsoroma mu hwehwemu no baabi a wo bia metimi ahwehwe wo nsoroma mu ama wo emfa ne baabi a emfa mo ne baabi a wo abrochirefuo nyina se wo Italy wo US wo Belgium Canada baabi a wo bia metimi ready wo star ade amano yes as it is above so below okay enti de ate wo soro ho no saa na ate wo asase we so enti minya ko wo nsoroma no ho ekohwe de wo ho bia de meka bia no e wo se reflect ewo nipadua ho asase we so serious saa na tie enti no omo aya omo ba ma so ye ho ne ye omo a ma ye omo nsoroma mu hwehwemu ama omo awi a omo beje omo akwankyere no oh okay because obi wo ho a wo be read in star no efie nipa so le yatia no enti ye wo so wo ya de a saa ne omo no be free na kwan mu a obetumi akọ na nimu na abrabom okay obi wo ho nso a abusua bi wo ho a bosom na di abusua ne so enti wo read omo star bo nsa abusua ne nyina no na bosom nsa da omo so omo ntimi nko omo nimu omo abrabom enti no saa nkofo no wo so wo de bosom na ti wade ma omo de ka omo nipadua na afei bosom na twe omo ho efiri omo akwan mu no mo so timi ka omo nim ana ye wo omo a ya dome omo obi wo ha ya ka no men nsam de ato na abrabọ so okay saa nipa no obebo bra ne se de ya enkosi aga okay tie no so age se ye ho adwuma ma ni yi nnome no efiri wa abrabọ so okay ana ye wo omo a omo nsoroma no de omo nsoroma no pe no nso omo nim obi wo ha anya hwe na ha no wo wiase but the ne star ne pe no onim nti wontimi nyama no oh nti no age se ye kyerɛw sa de we na nsoroma no pe obotaye sei nti na nyame de wo ba wiase na afi wo hyebra wo de ba wiase ni nti uye we ya ana bibia be ya mawo ana ye wo omo nso a edin eda omo so ana ama omo bre wo wiase edin na ekote omo yes edin na ekote omo nti eno no nso no eno ane se ye kire wo se edin na eda wo so na enye din pa nti sesa no wo sesa na wo so wo se adi din ne ba na ye hwe se ye din pa nti no te se wo benya din a ebe sesa wa brabo na afi no wo de ato wo so wo nse ne nyoma ekoyi na sesa nti wiase no enye bibia na ebeifo enye bibia na ebosom ena enye bibia nso na ye no me but bi wo ha wonsoma no de wonsoma no pe no unimu a eno nso no ablabo mutimi bre ana din eda wo so enso timi ma wo bre ti na da bia ya meka no se ya to obi ofinim de enso wagimi pa enti edi no nye asekere no
That's right. In America, Obi Oha, Evelyn could feel him the answer. And I will be also Evelyn be a consul. Why? Okon and Nimpa. That's right. And will be Sudisica. As we hear now. Doc, as someone okay, I no credit. Oh, serious. Because when a major Bontier preaching about 19 years now. Okay. Major Bontier for 19 years. Okay. Na me use evangelist Charles Opokuda. Okay. Doc, me preaching ma utwemu as a magnet and atwem. Na atwem. And so me kwani preacher me preaching we enchama de. Okay. Me bre come de me. Anya asam ketwa wo. Kosi say me preach we Nhyira FM. And wo mo de mejo ma me. Okay. So for safone na tifo. Okay. Because me bo word no a omo aya no mo se da bi. Software the obi aba home preach na we di oba Bible no dey adwuma sir it we dey oye spiritual measure it is share from the measure if this measure no be to me so doc e come name bi oda I tell you enti edin sesa no me nua the American enye se bi abosire mo oh e adwuma pa o serious e fa na me ni agro obi wo ho a ne di eda ne so no time bia eyen e hye no kura se onu madurungu edin no yes edin no obi wo ho a se wo akidin na unya number 5 a se nipa na sesa ne din a time bia wo gene se ewiase yapon time bia wo so wo gene na me kura me ba ewiase be yede da bia obi e ko nani time bia genbone ko ne ba ntirim eye ne se life na wo wom no o ye useless e wo wiase oni like wiase ni so mfa so bia enti na eye ne se on kana no aduru no mu mfiri wiase saa ne ba ne tirim obi o ye number 5 bia saa ne te enti no edin no e woni ho a edi dumadie bebre wo ho a edi woni pa brabo so a very powerful enti no on say ye Christopher ye woni ho ma bebre wo ho a eno na ama eni Christopher bebre bre e wasase we so ye wo mo a omu wogidie mapa e wo Nyankopon mu ebi mu wogidie pa wo Yesu mu obotene ne abrabo enso still abrabo no na obre ohuna mane no ohuna mane pastor ben wonye ye akonchene ben wa yakonchene asofo ibia bu no enso no still de na abrabo te anete wada so gina ntimi enkodani we sofo bia ono me di nkomo se ei me bono word re sa me kire ne ma 1 or 2 bi wo je se ei ntimi nua we mu nyina wo ho oh anyway dey am farmer ye dey atwamantes dey my ya ye fast ya bompa ya kwa enso still dey gina ntimi nua ade bi wo no mo a sua Yesu that's right ni friend was me pese me hu na de o so ya sure da no ntasuo yi obigu from no dey afra nete o dey aye nani wa so o se ko ensuo na da ho no mu kokko ohoro nipa no horo ye na ani na apro no na ani na sa yi entinya bibia na ye mpai bo ye ni baba asem enti se won tene ma bia se a kompanimfo nchen that's right na ye nchiro mu ye chiro mu wie dia o se ade ba ko ya na medi ya wa Christopher ho no Christopher o ka stars ho asem tire o mu a obi gina baabi obi a wabon wa wonsua ade no onim se Yesu kra no ye wo no ne ye ko ready ne star onim ema ye ko ka kire ohene say yes omo kire Herod say ya wo ohen kese bi a omo pese omo ye de omo kokoso ne bi efiri ho no ana Herod ye say e wo so kokun Yesu so ati ase nti ho na hon konkrom no ka kire Joseph say omo mfa kwala ne ye de enwane ko Misrim na wo Yesu kura na oye Nyankopon ba no ye de ni dwane na wo we opa amomo no Abawo je serious na dog ye de ni dwane kura ya ba bi ye de ni dwane ko sa na India wo ho na Italy wo ho sa Israel ya na obi God of Israel Israel nyame no aka sa Israel nyame anim when me understand the might of Herod David was even found in Africa the land of powers baby atumi ni gina enti se wo kokko hwe bibi mu a enye wo bia nye nipagunu bia o wo hia professor of numerology bibi say enye wo mu hyenkom me say we na be wini so wini ase ni say owi anu asa be defend e na ko ba ase nyame o ka ase mu anu asa da na no masa munye serious nyame oni sunsum ni bia ha ho ya de anya bia ne yamfa nya adwuma na yamfa mo nipa
kwanu tum mo nyina mo yɛ nkwada dog enkyerɛkyerɛ mu bebree a akɔso wɔ Kristofo na fa no deɛ nti ya na meka bibia na me dia bewie Kristofo no because me Kristoni bedase me Kristoni a me mofra brem no ya tete me Kristo mu a besine okay ya na nneoma bi wɔ ha Kristofo se any Bible mu nti no omo nyintum in the first place no meka ne so omo nsu ade about stars no because uhwe Joseph a osonda yehu ne nsroma yeah se nsroma duba ko ne ekoto sa nti no ye ko kyerɛkyerɛ na ase ne ohu se ne daachi ni nua no nyina beba bekoto ni nyina na ye nsroma asem enu ntiki ye Joseph kiyeku no komu kono because of ne nsroma ehu di ode ba that's right and kiyeku no enti nipa bia won nsroma ade papa bia won bia no nipa be so le etia wo ana make say Yesu na mu kra oye nyankopɔ ba no and kiyeku no na wa yo pa mo bole super wu di abra be ku ntempra so Christopher say enioma bi wo ho a eni Bible mu mami musa se buronya ya ebe buronya Bible ewu eni Bible ma so yaje atum se Yesu awoda ya duru ho a ye celebrate ohunu ba ri e ko no so what ya say obi nsu dia wo misam that's right ye woni o ma bi wo ho a agi se wudo suko ekọ achi ekọ wuram ansa no wahu ade me na meka say Bible no password da so yes a coded Bible a coded book e ya ross how dabi kodun ko a e te say mobile phone password da so se wa anyi password na phone dey kura wo ba wontimi mfa nya hwe obi fra betimi apeke ba wontimi mfa mfre e bia na ade nso emergency e so ofre obi na ba de wotimi afre enti so yi password no password so wa anya de hunu ni bia oyi enyi enti hwehwe kwai doc yamra program no so waka e de atodwa wodi ka be kan ha say na nado ekuta numbers bia sa numbers ni are very powerful and hot sure nipa bia ni asase we so ana say yan kan say presidential aspirants no enkanta wo mu ko gira say yanto mu so aba no mra medi Ghana mampani ana mra medi Ghana so no among the 12 no nyina na nado e na ekandifo sure na uchire mu say okuta ono ankasa ne life number number 1 sir and afei the power number number 9 sure it is our numbers ni me no enya easy obi kuta number 9 and nsem odene sir enya de keto so beti eyi na free ho and at the same time omo kwa akopeke omo nomination ya kan say paper omo kwa akosensan na nado asa akoda number 1 sir enti bibia no beti eyi na nado afri ho na wo san so kan de ayi me hu ni ewu because nanado ti akonya so probability say obetu edi president dey higher than say obelusu that's right ba wo ka say John Mama obi anim say Uncle John ekotena nchen wo hwe 2016 the way nanado si bu no pa wo ti akonya so kura wo hwe na ni so ro from enti no obi anim say Uncle John oba dey odu ba bia ba wo ka say John Mama kuta spiritual number 8 yes na sa number ne ho den enti abato no na nado betimi afa but enye easy sa ne ho nso den sa enti me wo kan ne ha no kra no me sire me tirimu kakra me so papa ja ye hwai na ade a John ayed na nado no wa man na hu say yes wo tumrika bone on say ehu pa number no awake ama me ho adwiri me na wo say yes sa ampa on say calculation no na nado kura 1 and 9 yeah 1 and 9 until no number 1 no NPP on the ballot paper no yeah na 1 ana NPP so omo ayi ni nyina no calculate a o say nya 1 yeah to on be number 1 on paper no so no na chesa aye confirm na I confirm yeah then we calculate na nado the date of birth any 2020 year about we be so na and also ebe ma ye number 9 so there a number ne ho den chain numbers ni nyina the number of dominance
That's right. Obe dominate obia nti dey no me kire say wo the 9 e plus ne ho a wo be say nya another 9. Yeah. For 9 for ka ho wo be say nya 9 to infinity. Wo be ya upa the last number wo wi asepra wo the 9 ka ho a wo be say nya 9. Wo be say nya 9. Ta na ti number ne ho odin enya asem ketwa. Na obi nsu kura number 8 because you check it NDC for the no so no number 3. Yeah. Number 3 so the number of equilibrium. And the number of the Trinity. Okay. Inti enyame ba asakro a number. And at the same time no balance. A number ne ho odin pa balance. Number 3. Aha, e chebi bia mu pepepe. Yeah. What you say? And yenya omo number 8. Number 8 is a number strong. I know she ne ho odin. So what you say? Into we share 8 to 9 now. Difference are na wo ho no na isa. There 1 pair. There 1 pair. Yeah. So what you say? Into we share Nanado 2016 na hawa obiti Uncle John no. Sir obiti 1 million vote. Na so wide. Sir na eso. Yeah. Into this time around na Nanado be ye nioma bebre no. Na obi anim say the economy there obe beat the hands down. Na say obenya about 57%. Yeah. But number 8 ni a number amodin wumpa nya sem ketwa. Enti nye number 9 na ne ho odin chen 8 na anke yenti asempa. Ka asema ye betie no anka ebeye bibi oho. So what you say? Enti no sa na tie enti wo hwe 8 to 9 na eye nioma difference no e wo say yeketwe bi. Difference no e wo say yeketwe bi. Yeah. And this time around no 1 million vote now or DBT in 2016 no. About 500-600. A buy. What you say? What chim? Because number than the hoarding. But see, oh, just say. And yes, and you know, any kind of Omo Mujina Benin na me bo bia baso. Yeah. And then Kodia wako. Aha, na ni nyina actually no. Ghana na edi nkunim. Yeah. Ni nyina actually no Ghana edi nkunim. Enti no me bo bia baso. Okay. Omayade. Omayade so mama asumdua ba. That's right. Because Omayade. O share the way Mr. Jomama why are they ono na mbona baso. Oh sure. If you say sure. From opposition. Wabɛko say pa na wonim so awie ne awie. Die minute. Ye ko hwe nkrata mu a say na nya wa. Sa. Your boss no adin within 2 minutes. Na ho nyina afon. Ejo possible. Bibi adam yo and yetima better yi. Because yeah nyina one common fact. And plan mama ti ejo bodo na say o. Oh, ejo o say bodo. Ehura. Ebejo. Okay. Asechire no ano. Eyenkran kasa. Oh, okay. Okay. Ejo no say ehura bodo ebejo. Okay. Na doc, what's had the atom from him? Say Nanado be a successful president. Sa 2020 and say 4 years here than anymore. One here near my papa ne be an anohye. Based on calculations be a wasan so aye. Any day no you declare election no. Sir. I think say enra. Sure. And you declare election no. Yeah. Now we say enra number no. Wo de enra number no ehwe a time a you declare say obeye yi no. On na wi ni no. Enra number no na ye number 7. Sure. And on the 7th of January, and you better next year so. That's right. It will 777 and so perfect number. That's right. Now I don't know number 7 there. Or day. Why Cristiano Ronaldo na obese go and the name of who is anime and also nchemu a wo any day. Oh okay, okay. Very nice. On say Nyankopon enim die mu no. We use numbers and alphabets and a boy as a bibia. Into no alphabets no and the numbers no and one year take a boomer in your west. Oh wow. Into A B C D to Z no and one year take a boom to make a coffee. Etimika ama. Etimika win. Nina free alphabet. A free alphabet no.
Yeah. Ti said and I know me calculation no more be a who alphabet be no under the science of numerology no. You were number ejina homan from A to Z no. Okay. A bia on a number. And 2 person who nim e wo abrabom any the besi they said 2020 who person who the besi wo wanim who person who 2025 2040 2080 3000 kola na I just saw numbers here. Ni nyina numbers okay. Na unya calculate ya number wo benya no ye wo ehun influence e wo and my mention dey we ye wo bibia ye frɛ no gallery name number name number e wo ono so o frɛ eno no ye wo calculate ni pa ne din a ni su science wo no okay and ye wo birth path number number enti no nipa no ekwan a wo fa mu wura awiase no okay wo entrance a wo de ba awiase no no birth path no enti ne ye wo a ye record wo date of birth eto ho okay say nipa so mercy ye wo no ebia 28th of June okay ebia 2020 that date no eno ne wo birth path number okay enti wo calculate ya ye wo number bi a wo ba benya what you say okay your destiny number wo shebra wo de baaye your number da so sa number no so de ekire wo shebra wo de ba wi ase okay ana ye wo we ye wo other number bi focus number sa focus number no so no ye de hwe ahead so person yes o person who de ebesi wani maybe a 2050 sa number no so na ye de hwe na sa on say maka name number maka birth path number maka destiny number ana maka focus number sa numbers we nyina no ebia woro a e play okay say number 5 ewo name number wha e different okay ni meaning no e different say eba birth path number so a ni meaning ni different e destiny number ni meaning ni different and e focus no so a e different okay into the same number with different meaning wow based on the crowd wo person wo enti say aha number 9 ejina homa dominance ebia ewo wudin so a eba birth path na ewo de ekire yes enti no before a ubetimi abe wo numerology mu no ewo so osua de yakwachiri enti no say ebia number no 1 ewo ha ekire leadership a ukọ birth path no mu a number 1 no ebia ekire akwantuo doc mama entwumo mu ha na me na me homra sisi a na me ba ebedi nkomo me da ase where the party day today hey mama hey I ever say time heba awoso season 2 audition no this week ebaso den I will grow from Janet and Sons forecourt wa enumre no so pepepe na contestants ni nyina aye ready me say say you oba na obetimi a sheki obetimi a toeke obetimi a woso sisi na we aye akwanya sonko kwan sokra on the 12th December 2020 Saturday ebe ya ye nyina ye hyiam ewo grow from Janet and Sons forecourt wa animu wa ene ye de ebe hihye so 7 p.m. na contestants ni nyina aye ready se wugitum se ubetimi atoke ye pa dia bra na betwe wudin me say eye free na mom prizes bebre ena eka ho do obedi kan no ye ma no 10,000 Ghana cedis do betoso mi no ono so ye ma no 5,000 Ghana cedis ena do betoso mi ensa no ye ma no 3,000 Ghana cedis achedie bebre enso eka ho jumadie eye Kumawood TV ye ni Janet and Sons for ena aka bomu a ye de Abraham live activities bebre be koso ewo esan se eye victory week anu ti no obia share ho jumadie omo aso
soya sene ɛyɛ time herba nyadua herba ɛna afei axe herba sɛ ɔso pɛ sɛ ɔsponsor saa dwumadie a anaa sɛ ɔpɛ nkyerɛmu bi a frɛ saa numbers wei 0543 174870 anaasɛ 0543 596070 Fresesia na yembo nchiremu time heba awoso season 2 ebeye bu for the party day today. Hey mama, hey I ever say secure body menya kona. Cause hey mama, hey I ever say yeah mama fish up. Yeah, mama fisha pa afia tuya Kumawood Training Institute and Sanojuma ahimfie yani Kumawood TV for yema yetiefo ene yahwefo nyina afinhyiapa eno nti yese yede afinhyiapa training ena yede bremo afinhyiapa training ene se bosumi mu 19 December ya yede training foforo kra na de ebremo ye be kyeremo ekwan a ye fa so a ye gas ye kyerɛw se ne yesi ye gas ene ne cylinder gas a ye yusu no ofie ebi wo ho a bohu se etimi ede ejaba etimi de eka bebreba bant bia na akoto gas obi kura de 2 weeks bia auto gas eno ene ye beyi saa ehawe ede afri ho eno ti ye be kyerɛw ekwan a obefa so a wankasa obaya wo gas e wo fie wabra eka bia anim na mant bia onkoto gas o ba bia se wa rent room aye singing room ana se aye flat ana wa wo fie aye bank hospital restaurant ya musia for ya da munyina ase si akwaje nkrato aba na monya otwen ede amaye na me ka wo se afia no ahia yamia ya adom bro nyamu aso ne awura yi openam be na awie anya rekura say enkunum de aba ama NPP eba ma NPP a eba ma Ghana because man pani bi obetena konwa so bia eye nyina ya hene no upre wo mpre enti na ntwe sika papa entoprot edura bia wienam na honto medwo beton na ntwe me pa cho menye fura nini na me wona ntwe farms me farm kese ewo Tachiman enti so open na ntwe ato a menue emfa ba bia fura nini kese me anam tie yi upe fura nini a hunhum ya sai na me anam tie yi beton na ntwe ewo Tachiman me pa cho ma me fa me number ma wo na bɔ mɔden na frɛ lai ne no nkasa na ntwe bi opɛ de ɔyɛ no opɛ de obɛwie opɛ ketewa pa ana opɛ de obu achacha wo de kwa akɔkyɛ na nado a me pa chɔ emfa ba bia me amema obi kama na bibia yɛ kama why 0553 011 926 0553 011 926 ana 0272854387 saa number kore bi ana apɛsɛ ɔne ebedi dwuma ɛwɔ hall city so ewo Kumawood TV he ya fa saa number ya me de to dwa yi fa mu baako na ye ndwetwe nkomo na wo so bra betra na beka de wo so ni e fa cho be dase professor Major one wadaroma no wano eda asem bi so yeah na wo kasafa numbers no birth part numbers enti no woda wadru number 1 sure enti say na wo de kosie na afọ obekere na nado de enti ose na nado be powerful ever president men can say me ana me mbrofo sister me kana amfa wo sra me nya English ni obe powerful ever president ana anya sa we dey metwa ana brown metwa akwa me magic eti dog eti so what can I say well was numbers no na me pese me chire bia ne dwuma edi okay nti no number 1 no e wo meaning na hodo bebre depending on baby a okay okay enti se e wo din mu a e wo de kire ana e ba bef path mu so e wo de kire e wo destiny mu a e wo de kire ana e wo se opeso wo hwe woni mu wo abrabo mu so a e wo de kire okay enti no sa na numbers no e ye na adwuma efa okay enti no de ma ebema na nado na memuo no I am very successful ebi ma ada the number 7 number 7 na yes, da so number 7 na da so on say 7 no perfection yeah
a perfect number. Perfect number. Yes. Okay. Enti oko Bible num kura Nyankopon number bia number 7. Wow. Nyankopon number bia o Bible num. That's right. Sa no ma we nyina no. Ewo numerological aspect ewo Bible num. Wow. Yes. Enti no hwa yewo ade bi wo ha Nyankopon choose 3 days. Ebi wo ha 7 days. Yeah. Ebi wo ha 12. Ene sa ne o ma ne nyina numerology. Na sa ne o ma we ni nyina no. Abrofo na ma ye hu sa ne o ma we so. O ma kata so. O ma kata ni nyina so. Krofo ne trek de. Woka star ho asema. Obi a wonsu ya de nim ze wo ye bonzam. Eya boso na. Bonzam na chere stars mo. Oho ya dwe ya de tikuruma. Ese na ma ye ntimi nko ye ni mu abrabom no. Na Nyankopon wa bo stars bonzam de chere. Na dio. Oh. Chese ye wo rumors bi a ekokokoko so wo Ghana ha. Eto da wo gine ho a. Eya na entiase nim. So obi beka sembi no de akose obi adwe. Na anamo bi a nko obi betu a betimi aboa no na brabo. No akadem. No ase no. So wo hwa abrofu ya abrofu o mu ntwa nkokọ o mu nye hwe. Enso kwa na o mu ko mani wo abrabo. Wo ti ase ente. Den na masa na mani nyina. Wo ti gold ne diamond so. Sa. Ne wasa nso akọ. No akọ party o se mesra mo ma kakra ngoni. Ewurade. So what you say? Christopher sorry almost stars nye. Ubu sansa boss ya no achia nensa no aka de abo. Uni na bi a watch. Ale ya tebo. So, ale ya tebo. Yensia de. Yensia de ntino. Ama ye bre, said the Bible ne kan na. O si nimdie a mema nim nti. Ene wo bre no. Ntino ewiase uni nimdie a wo bre. Hwebroni atenase e di nimdie. Nipa baako anase nipa mienu omutimi chinchim afidie efe nipa be 600 omo nam wiem saa de omo ko ho a wonte ase ekwan tin no makoja omo si obo na ya dem po no ohunu se metu free kotoka international airport am na wiem a mikopie US e ko Britain e se me fa ha e wo se me fa obetima fa ho saa eni adisia stars no ne sia hu so ati ase enso no nipa tuntum si ha ze eyebone enso wotia wo jina so dem me dem ne bonsam ne twaka Ghana for the enso wo abrochira ko o pepa yi adam me fro prepare sa da no elu pre no bi sa de ade na ede ye Ghana for the ayebaye omo ozro se broni Ghana for timi ya de a anka enye izo kom be saniomam enye izo omuni ma hwe ye kura no he de we omototo me ma na we firi ha we say uzu eja okura say report ya aje se okobo moji ya na adu ade ezi so enso ya no de kasa so mo ma yinsia de na yintimi ntum konko yenim ewo ya brabo ma hwe ade bi ya to aba ne wie Monday sure isi ka chere say within 24 hours that is Tuesday yeah obedicre yeah Tuesday no antime declare sir or the baby see Wednesday sure Wednesday no kra no it was specific time yeah and san no declaration no ebeba yeah na o calculate sa Wednesday no number no a yeah number 7 and the entity one declare na sa Tuesday no so declare Tuesday no a na na do kan memo no ka shake kakra bebe mo na well on say yet to aba no Monday Monday no na ye on the 7th no ana Monday no on the 7th yeah ana Tuesday no ebe ye on the 8th yeah ana Wednesday na obe declare ebe number 9 ebe 9 ehu so what you say yeah enti no 99 so ohun said yet enti no when na be swear in on the 7th no eno na a crucify bibia the number 7 na a share January, the last day 2021 January 7th na e hye ho no for danger man no yeah e perfect no enti no on se na me kire numbers na de ewura Bible mu se de be ya e Christopher obenya ntiase ye wo enioma bi 6 5 3 2 1 ene sa numbers ni nyina no ebia wodwuma edi so ade ye bone no ye de 6 na ejina ho man ye bone bi ye 6 6 no e setback
was a chon sign or wabrabum. 6 no. 6 no. Addo baba wachi. Yes, Addo baba wachi. And I say Addo baba corrections. Okay. And then number 6. Number 5 no ye changes. Until no 5 no buy, it was a change ever. Okay. 5 no buy, it was a change ever. Until say to say nanadu the calculate ye nanka, a bear 5 for definitely can change ever. Wow. Yes. Until 5 no ye change. Tina measure says will be a dinner top 5 for so see a change no. One changing the panidia and one no. Na brabo won ko na musa sanete. Okay. Until number 7 no, the perfect number. Okay. Nyankopon a number no who read the Bible no be bia a number Nyankopon use. No boss so near asase kro de nanso na. Nanso. Nansia no de boy no de da kro ho me. That's right. Nti da kro be kan wa nanso. Nanso. Yes bibia. Nanso no o ka say wie bibia afa de me hu say bibia perfect. Wow. So what you say nti no the number 7 there a number a very powerful. Just say a spiritual number nkasa. Ano de. Yes, a number kuratumi. Yes, number 7 kuratumi. Into o calculate obi din kura no oye number 7 na. Say nipa no opa honhom sem. Wow. Yes, or a mystical person, or a spiritual person. Or jia honhom ne saa emu nyoma ne di. Edi. Saa nkofo no nso ye nipa omu wonim de. Okay. Ye di nso saa wom success. Ewo number 7. Okay. Until number 7 no ye wo rules bibra a play ewo nipa bia abrabo so. Okay. Until no e ma honhom sem no e konkan. E ma bia wo ye bia no e ye yiye. Okay. Afei no e ma wonim de e ma wadwene. Adwene mu bie. E ma wonya odo e ma nipa wonya tema e ma nipa. Okay. Until number 7 no de be ma nanado e bibia ye perfect no e number 7 na. The last 7. That's right. The last 7 no. And no nebema bibia wo beye no na memuwe a wo be hyase mu no ebema bibia ye perfect. Doc, bibia be perfect. Me pato safa number etudua na me phone line kakra. Me number ne 0244 97 82 0244 97 82 other line 0244 46 85 12 0244 46 85 12 the last WhatsApp number 0244 61 62 63 me WhatsApp number no e also WhatsApp puti so friends so WhatsApp puti so okay doc mami me phone line na obi e wo asembisa bi anasa abasobode bi e wo nsemo a wudi ka beka ne de atomu ya na eno so ye tie kakra ebusia mabia me phone line 0202 668462 0202 668462 anasa 0202 668461 emu bia be frɛ bia me pacho e be fawo na enu adi enkomo oba na wadwumo fidie ne kakra amaye me pacho me bra na aka no esua me wo be 5 minutes to pick a call enti so oba so a ye be fawo ye no obedi enkomo ama bibia etimi awie peye aha enti me twɛn frɛ na ye pick o na ye no ni enkomo professor of numerologist and why enti doc me da ebe yi sɛ obi ehwehwɛ e wo Kumasi ase ya said o kan obenya o yeah memre there be o hwehwɛ me am we do runabout aha we do runabout for taxi rank ho won say abrosan bi to aso me yensa wo ahoma so kwan ne so okay won say supermarket any pharmacy wa ase okay cafe bi so wo eso o fra last floor e wo soro ho pa o better no right okay first second office ahona me wo e free 9 e kopem 3 anopa 9 3 na obi nso hwe won kran enkran so yefa na wotra enkran me wo odoko yeah Gloryland AMA office no okay ubon se odoko Sereria school hello no hello abana kase wodi ni ba bi akasa free yo pato apelo me kase Accra Accra okay me pato Accra te saying nyame ade makade boko ya do man Kumasi pa
Okay. Minu ampacho yetio. Me for the doctor say maybe no 5 letters. And then mama is so my brother Bolsonaro. Okay. Doctor be you know why. Also the dinner 5 letters. Okay. And no hello. Good evening. Good evening, Operation. We didn't maybe a free. Me ka say free Kwasia Francho. Afrancho, okay. I'm patcho and when young Kenyan Kupon na plan some award today. Amen. Na nam pese bu check ya will be Friday and also it was that one. Ya wo bi fia da. Okay. That it will be no and also will be that. Mate dog be you no. You are very fine. Hello. Hello, Operation. We didn't maybe a free. Efe mi fa me ka se fi wa te ko. Wa se kropon brai ma yan kasai. Me te amo ni enti ko na. Amen. Na no pe ya me kan. Me sire mo tre ni o ma de. Na so the president bi o ha no de ya so about on the 7 day na. Then I hear it's designed in such a way that maybe I top 7 December. Me say then and the 7 na don ko mi yan ye di from ko na 7 na ma wa ni ade. Okay. What is a nice question? Medase. Very what is a nice question? Look, some question when we are no answer. Yeah, free so. Also baso be fa. Hello, Miniaba. We did baby akasa free. Ìgbà mi ka tó fi àwọn jẹ yẹn fẹ́ mi gbẹ̀kí. Nígbà tó mi fẹ́ tó mi bí sáfẹ́ mi ní mi date of birth tẹ̀ka dọ́kítà bí ti yẹn ṣẹ̀kí náwó mu date of birth àmọ́ mi. When you date of birth? Nígbà tó a. Who do you need my doctor? Bet you I check it at the amount. Bet you I check hospital number. It's me patch me doctor number no. Now we are offering no. Hello. Hello. Miniaba, me patch o dini baby akasa free. Me de Vivian me ka tó fi ọwọ́ àti. Sister Vivian, yo abo ase. Me patch yeah, well, me 2nd December. Okay. Me be send call her me so no mama me. 2nd December. Batwan. 19 or 2000 1992. 1992. Me patch up body ana equipe doctor number no. Your point your friend no. Be the first person to call. No kasa why. Thank you. Me patch me that Sister Vivian. Me patch also ba na me fa o. Na me fa hwe ye no anyem. Onye mo me mados me ntimenye. What's on my part? Doc, Brian might be some question. The most important question part of the side. Okay. Or say Ghana to about on the 7th. Okay. Hello. 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 Apparently, so did baby akasa free. The item kasa free. The first question kasa free kitchen. Brakojo, no dey or to Abdul Salam. The two chairman wate. Brakojo, me da se pa. If I try and kasa. We was a program at the Camebasso. Which is so far, Minia. Hello. Brakojo, me patch so meet you. We was so. The boss of Promotion. Amen. If I call you up who so Mr. O person who dey aí. Mr. who Mr. O star, okay. Yo, doctor beside the number to just see na obomode afre. Na ono dey come na star why? Me ba to you. Me da say. Me patch me ntimi fa phone call bi e bi onti no. Bomode anaja me friend na focus your attention in your doctor so me patch me da say. Doc. Brian might be say important question. Yeah. The person here no answer. O say Ghana to about on the 7th. Okay. And of course over for more. Ya be swearing in no and also on the 7th. Yeah. President bi obebe bi ya to the 7th. Yeah. The next to 7th. Then na do nko akọ wini ya. 7 no abamba na do dia be powerful. Okay. On say calculation no. Enye number ba akopɛ ana ye de calculation. Ana de ya dwuma say de na wo cheche. Ye wo enkonta bebre a ye keka bom. Okay. Ansa ne abenya number ba ako. Nti the first say eye 7 no.
ye wo year bi wo hɔ a wo keka bomu a wo de 7 ne ka ho obenya different number. Okay. Enti no baby edure no na wo de 7 ne ka ho a ni nyina no keka bomu a beba benya number 7. Enti no 2020. Yes. The first say a 7 no enkyere say year bia de ye 7. Ye wo year bi wo hɔ a wo keka bomu a unya number 7 wo beba benya 3. Ebi wo hɔ a wo beba benya 1. Ebi wo benya 2. Ebi 4, ebi 5. Enti we no keka bomu a wo benya 7. Okay. Enti say obi nti ase asa na te. Oh wow. Wow. Sir. That's okay can na do the boom. Yes, okay can numbers ni bomu a. On say said e medin kan kire we mu ma e benya number 9 no. Ye gina ni date of birth. So. Okay. Ani ye gina afia ye wo mu so. Ye wo mu so. Ani ye de calculate ni e benya number 9. Number 9. Aye dominance. Okay. Omodi wi ni ye no. But enti saa na okay can numbers no nso bomu a. What the 7 never can one, over Babina number 7. The same number. Yes. Doc, me patch on 10 pass. Me brana epe. For number no to just see. The number no yeah 0244 0244 97 17 82 0244 46 85 12. The last WhatsApp number 0244 61 62 63. Inti ahefo no omonhye ne so. Okay. Say ofra the secretary betimi apeke. Okay. Nti opeke ai ne nkasa. Because obi ho a na opese won me ya nkasa kasa. Eno no sa na unyame because me obi am ye busy. Okay. Nti no ofra na secretary ne peke a ene ni nkomo. Di obetire o say ye bia no. Ye me na mama no sa order no. Okay. Wo ye nso a bibia ba bedru me ho ama de o se won sa. Nice one. Prof. Father my head was say ebusia for Kumawood TV so no any day. The spiritual was it and what we. Ya to abanwe when the first program wa ya de ababetu dwa. Enti no channel so ma me. Ebi ana program o pese otimu ye pepa cho bomode ko YouTube so. Uko YouTube a program ye ni nyina da ho kama e wo YouTube. Eno no Kumawood TV ana ko Facebook se si am na o kasai. Eno anse wa kreke ana se wa search for Kumawood TV eno so nsabeka okọ Instagram nso a eno so Kumawood TV eno so nsabeka abusuame amede dwumade ho chia memedi Major Prophet Charles Opoku dako na mekiri nyina so mechia mo nyina fe mechia me ankasa meyere so fa me beki na fe mechia me nyina etitru me ba Chris Love True Love na me ba ne doso afei me ba o Finland abesra me na na kwabra jesi asiama ya me enshrawo pepa cho abusua odoma nkoma nsere nyina na onye adom ya meboa adwada ya besa ba from them that's it bye bye ye mama fisha pa afia to ya ye dinu Kumawood Training Institute and Sanojuma ahimfie ye ni Kumawood TV for ye